Lokho silabantu sikhuluma labantu koBulawayo nangusisi lapha ke sisi kamumani Tshisi. Yes Tshisi wenzani abathisi uthengisani mama Fruit and veg. Fruit and veg le uyithatha ngaphi Khonapha emarket. Kuyakuphilisa kodwa Yebo. Sokwasebenza Yebo. ngaphi National food. manje wasesenza wasutshela Hayi, umkhwenyana wathi wena yenza kokuthengisa mina ngisebenza. Baba wathi phuma wayeselo ukhwele Baba wathi chimu umsebenzi Yeah. wathi abethengisa Hayi wabona ukuthi yena uyaholi RTGS. Oh Mina ngibe ngithola lami iyusa sibona ukuphilisa abantwana. Okay baba ngale bamkholisa ngeRTGS Yebo. So laba nxa sikhangeleke wena abantu abaningi kanga uthengisa lezi zinto lezi kambe imali khona Emalangeni not every day. nxa wenze kuhle Tshisi uyathola imali engaka Ngenze kahle kaningi ngathenga itamati sivele $5. Okay Kumele naliniki $5. All right Yebo. Imali lephuma etomatisi Yebo. So lihlangana endlini lobaba Ma? lihlangana endlini lobaba Yebo. lilabantwana bangaki Ngile 3. Okay balobani manje wona la Ma? basele lobani Khathi siya sebekhulile. Sebekhulile. Bayasala bodwa. basala bona uhamba ngani endlini ngemchova kumbe baba Ngihamba lama private car. Ma private car Kula private car gadwayo Oh Kumele libhasi kuya kule line. Yana ngijimela abantwana. Wesabe iCovid wena ebhasini kuminyene kakhulu Ngoba ubona thengisa ngedwa awuminyananga wedwa la wena uzange ungene egengeni le egcwele ngithi wena uminyananga labanye sithengisela wethu kodwa ke khona ngakubona uzathengisa kuzobe nini Tshisi anti ukuzaba right ngoba sikuchiya usisiyanga ngizihlalela abantwana njengomama wabantwana baba nxa ubaba senzile imali ikhona iyangena bijani Okay so ubunzima lo ukhona eZimbabwe bona ungalungiseka kanjani ngoba wonke umuntu sethengisa kakhulu umuntu wonke sefuna ukuthengisa manje akusela phela umuntu uzasithengela lonke selithengisa akusela ukuthengela umuntu suku zonke la every day u-offer nini phela ngilala ngalokhu offer because abantwana bami bayagada besuka eKadibali lesechabalala sokuthi ngi-offe kuyabakhulisa so into yansuku zonke le so lapha ekuthengiseni kwakho-ke uyatshayisa isikhathi bani kaningi ngila timetable yokutshayisa but njengoba ngikhangela ukuthi ngitshayise kumbe no-4 kodwa zalo ziyadlulisa ophekayo mbani ophekele ubaba labantwana abantwana bami sebekhulile sometimes bayapheka mina ngathola bengakapheki ngiyafika ngipheka mina kodwa uphumule phela lawo mama ukuze umzimba ngila sikhathi sokuphumula kumele ume nsuku zonke la nje ya okay siyabonga